I da tome zatvaram noce i sad vuči u sebe, vuči! Vuci! Zatvorite, još! Vuči! Ajde se jedan puta udahni ovdje. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amin. Amin. A ovaj papir ako stavimo u vatru, cijela gori. Pa valjda. Паја, добар ден на сите. На ваше огромно барање снимаме најакото видео со најакиот и највиралниот господин. Господине, како сте? Hvala lijepo, evo te, ja sam... Дали го памтите овој видеото со табличките, вака тука слика ќе имате? Како сте ви, кажете ми? Simonov Aleksandar. Ви шта сте? Ja sam bioneričan i bavim se sa bioenergija i gatam. Ко хоче гатање и биоенергiju код njega, јел тако? Jeste. Тој е вистински избор. Da, to radim. И данас ќе тоа да буде, денеска ќе биде тоа наш пријател Максим. Тоа сум јас. И денеска ќе биде многу јако. На Максиму правиме сеанса. Да, дека многу лоша возам и кога возам многу пцујам и знаете со Да. камион. Да, значи услов беше услов беше 400 лајка на видеото со табличките, собравме веќе над 520 така нешто. Така да на ваше огромно барање, TikTokот и Рилот имаат преку 600.000 прегледи со господинот, така да ова е тој вирален лик и одиме денеска да видиме што не очекува. Želim da pomognem svi naš narodi Makedonci. Naš narod je jedna balkanska zemlja koja je... Idemo народ Македонија. Sve... А реците ми, ево, овој јел вам изгледа демонизован? Мало. Nije. Dečko je ima neke svoje prošle probleme, malo njegova glava, razumeš? Šta je najveći problem kod njega? Pazite, ima svoje zatvorene nusa, kao neke ingrene, razumeš? Ај сад ćemo да видимо, може тако? Može, lepo. Ајде да улазимо. Значи сега влагаме во куќата на господинот да видиме што не очекува. Ајде. Hvala lijepa, povedite. Ајде повелете. Добар дан. Dobar dan. Реците ми, шта ви сада радите njemu? Ovo trenutak ovoga maloga gospodina, da malo bude jako, da ima svoju energiju za svoje mlade godine. Ајде да видимо шта следи Sad сада, ćemo ајде. vidimo. Prvo mora da poljubi 7 puta Isusa. Значи ово све е верски? Sve ima. Верски тогаш може, да ако не е верски немаше ни да доеме. To je sve lijepe stvarima. Значи Ајде, Максим, спремен ли си? да. Sad ovako. Snimate vi, gospodine. Да, снимамо. Ovo trenutak, kako se zovete pravo, vaše ime, Максим. prezime, Како? Пендаровски. kad si rođen? 2007. Reci tvoja mama kako se zove, Билјана. baka od mame. Бака од мама, не знам. Мислиш мама од маме моја? Tako je, baka. Тако е. Савка. Neka je Bog čuva. Ajde se jedan puta udahni ovdje. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amin. Амин. A ovaj papir ako stavimo u vatru, cijela gori. Па ваljda. Sada vidimo. Molim te, Isuse, ovog trenutka ko snime ovi dečki, želi da znaju Ајде да видимо. moju, Чекајте. sve ove stvarima što se dešava, ko želim naš narod, ko će da dođe ovdje, ko su većinom dolazili ovdje, svi sam do sada sam ljudima pomagao i dalje ću pomagam. I želim ovoga mladića da mu izvatim sve ona loša energija. Sad ćete vidjeti šta se dešava kod njegov duh. Шта е то? Sada vidite sada, ovo je gospodin par puta koje njegove grčive noge i leva desna. Не, само лева. Važno sam ti rekao, znači leva i desna, znači ova noga kad će počne sad da radim, znači želim da ti ispadne. Vidiš da ovdje šta su ove figure, znači Чи само да видим фигура? evo vidite. Добро, окей. Vidiš ovdje kao pop đavola, razumiješ? Добро. Da se vidi. Добро? Да. Znači taj hođa koji je to par puta koji je bio na nekoj sprovod, na čiji sprovod se bio koji je umro kod vas? Моја бака. Tada jedna osoba, nije sada da to ne smijem da pričam, Добро, добро. njega su ga malo zatrime da mu ne ide ni napred ni nazad, sve u tresima i ni ljubav ne mu je kao što treba, razumiješ? đубриња хошта перски. Добро? Ja želim, Све девојки ga она. Значи не може да Dobro, фали една da. девојку. ali hvala vam Bogu, zahvali tebi da će mu to srediti da ima. Sad, znači, kolovanje mu bio malo slabo, ali većinom sa otac treba da bude sretan. Jer par puta otac se malo ga zadrma, on razvali, znaš, neće da čuje puno, Што е најако, ова е вистина. da. Јас школу нисам Добро, учил, само ставио Шта сам има друго школу. за njega? Sad, par puta kod čije kuća si spavao, u društvo i napio si se. Puno kuća Но кој njega sam spavao kod Bruce Lee, kod... Danas te mrzi, razumiješ? I ne Ko me može da mrzi? pomni.
Ajde da vidimo šta ima čovjek za Maksim da predvidi. Maksime, sada reci se tvom sliku, dakle, sve situacijama u društvu gdje si bio. 1, 2, 3, 4. Sad tu nema sramota. Dobro. Ja mogu da govorim javno. Može ve sve Može. pričate, sve. Sve možete da pričate, znači ovo je otvoreni Pazi, kanal. sad te otvoreni kanal, dakle, par puta u neko društvo, kad se tu sve nešto, neko ko smrkali, razumeš? U toj situacija jedna osoba nije mogla ustane. Ženska osoba, razumeš me? Napila se i nervozna, da ne može nikako to. Istina. Istina. Da. Utakni sada jedan put sad. A sad drugi put za tvoju dragu. Ajde da vidimo sada. Šta će biti njegova ženska sada razmislije kod Aleksandar Simonov ko dolazi njezin ljubavnik. Ajde da vidimo. Reci ti meni kad si se svađao zadnji put s njom? Pa ima 2 godine sigurno. I zašto ne pričaš s njom? Ko šalje više poruke, ti ili ona? Pa niko nismo pričali 2 godine. A, vidiš kako to odgovor. Jel tačno? Pa tačno je. Dakle, zbog toga tvoja cura, evo je, vidi sad. Lijepo fino, evo je. Može tu da se snima, evo Pa je. ja ne vidim curu. Evo je, vidi je. Noge, ženske, evo je glava. Gdje je glava? Evo, Vije, gledajte glava tukaj. evo je, vidi je. Ima priču. Evo, Ima. vidiš. Ima priču. A, dobro, okej, ima priču. Znači, Begi. znači, ta osoba, razumiješ, ko želi da ponovo da se sastaje, ali to će biti sasvim jedna tvoja prijateljica. Dobro. Sada stavljam tamjan malo da se zatamlja, da je duh izađe u tebi, gospodine. Ajde. Isuse Bože, ovog trenutka kako gori tamjan, tako da od mladog gospodina se makne lošotina. Jer par puta nema spavanja, ustane u nezgodno vrijeme i razmisli zašto ne spava. Istina. Istina. Vuči ovaj dim malo. Sada skini se da ti izmasiram sad, da izvačim to. A skroz gol ili? Kao u gaćama, razumiješ? Ne. U gaćama? Pa u gaćama sada moraš, ajde. Misliš u pantaloni? Ne, moraš i pantalone. Moram pa, vidi, to što došao si, razumiješ, ja moram da ta noga da je, razumiješ me? Da. Ako može, ako ne, ne mora. Ajde, brate, sad skide se. Po pantaloni. Aj po pantalone, ajde, samo gore, može? Samo gore. Samo gore, ajde. Ajde, će se skinem sad. Znači ovdje da si se postavio, a? Stavite subscribe. Što se pravime za vas, gledajte. Ajde, Maksim, eto ga. Ajde da vidimo. To je taj lek ko izvučem lošo od telo njegovo, razumiješ? Šta je to, kantarion? Kantarion. Kako znam šta je, vidite? Ajde. Sada, znači moram da to mazem njega i sa moje ruke ko su sve Svete. Sveti ruke. zatvori kao malo i ostavim. Maksim, prija masaža. Vidi, male, reci ti meni kad si igrao nogomet za brzo. Pa, ako gledamo što sam igrao Juče igrao sa mnom. pred godinu dana. Znači to noge, razumiješ, Da pojasni. da to već osjetim, razumiješ kako Da, to da, funkcionirao, tako da mu dam izveštaj kako je noga nestao, probleme da to se makne taj deo živac. I da tome aj, na trbuhu malo sad. Obrni se malo sad. Dobra. A, Maksim, šta kažete, gospodin? Pa vidi sad, mali je već Jel će da ga razmisli puno u sve stvarima šta se dešava sa njim. Dobro. Vidi dobar, udahni sve. Udahni. Sad zatvaram noce i sad vuči u sebe, vuči! Vuci! Zatvorite, još! Vuči! Još više. Vidiš, A, Maksim? gotovo izađe. Je to to? To. Jer vidi, kod njega su previše probleme. Znači može da se vleče? Može, gotovo, jer previše dečko imao svoje od rođenja, razumiješ? Njegova mama kad ga predala se porodi, kad je bila trudna, imala ona probleme na njega. Istina? Moguće, ne znam, nisam pitao. Pitam slobodno da njegova mama u trudnoća bila jedna osoba koja je... A mi smo završili toliko? To je to. Vidiš da ne može da je udane. Znaš kad... Da. Ja tebe izvučim tu. Sada ovdje ponovo možda vidiš ovo osoba žensku. Sad. Ima neku priču. Evo, vidi je tu sad, evo, su njezine sise? dojke. Gdje su Uzite. sise? Evo je.
A da. Stvarno ima, živi se. Evo sada nosi ovoj kući i smatraj ga. I vidit ćeš, znači spavaš sa njega sve dok ne dođeš ovdje. Znači ovo je ispod jastoga. Da, također. I daću ti sada ono što treba da bude pod jastuk, razumiješ? Znači, s ovim stvarima nosit će pod jastuk da njegove lošotine šta ima, tako da i kad budeš sljedeći put došao ovdje, tako da više bude sretan i ponosan sa svoje zdravlje i da pozdravi i da čestita Nikola. Maksim, od danas ću da bude čovjek. Tako je. A ime što ti kaže gospodin za kraj na ovo video. Želim da ih pozdravljam. Drago mi je što ste došli ovdje. Koliko lajkova za part 2? Ajde, recite vi, koliko lajkova? Da dođemo za 3 tjedna. Pa 2. 2? Da. Samo 2 lajka? Znači imali smo 400 Pet. prošli put, koliko? 5. 5 lajka? Da. To je jako malo. Pa dobro sad, ako bude To nešto ćeš što imati više... prvi sekund. Dobro, zavisi sada od ljudima kako će oni prognoziraju, razumiješ me? Evo, može 500 lajkova. Može. Tako. Isterali smo demoni iz ovog gospodina tu. Da, ovo je gospodin, bit će više zdrav, pravi momak ko će da unapredio sa prava ljubavnica, ko će biti sa familija za djeca i da sluša otac. Znači vi terate demone. Da, i to isteram 1.000%. Fanovi Popovića, stavite like i subscribe. Stavite Popovića, kako? Dobro, sad. Stavite Popoviću like i subscribe. Stavite Popovića, iskrati like. Ne, like i subscribe. Like se krep. Subscribe. Krep. Subscribe. Krep. Like i subscribe. Like, iskrati krep. Like Like i subscribe. Krep. To je to, gospodine. Hvala vam puno, pa Dobro, vidimo moramo se. malo- To je to, dečki, like, share, subscribe, se gledame, čao.